पाउसेद यम्फुक ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी भोट खक माइ पांगनबा होनबा मियाम कमदौना नुवाइना थमगदगे हाइबदि खंदबा मियोइ क्याना लेबाक असि पालमबने मणिपुर की गवर्नमेंट की स्कूल सिंह फगनबगी पांडमदा स्टार एजुकेशन मणिपुर हाइबा स्कीम अमा मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गसी सिंगमेरोंग लेबा होटल क्लासिक ग्रांडे दा हौदोखरे स्कीम असी यूके द बेस्ट तौबा न्यू ग्राफ हाइबा कंपनी अमगा टाइट अप तौरक मणिपुर लेबा गवर्नमेंट स्कूल सिंह असे टेजिंग मेथड दा अनोबा इनोवेशन हाफ गलोइना ग्लोबल की थाक पुखनबगी पांडमदा हाइबा स्कीम असे पुथोकपनि हाइरे स्कीम असे हौदोकपगी थोरम अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर एस राजन अमसुंग एजुकेशन ई के कमिश्नर ने सिंह गवर्नमेंट की तोंगान तोंगान बा ऑफिशियल क्या सुसरु याके थोरम अदुगा मरि लेदन से मिनिस्टर एन बिरेन हाई इलेक्शन द माइ पाकनब होनबदी कन्बा अदुबा स्टेट असिगी मियाम कमदौना नुगाइना थमगदगी हाइबदि खंदबा मियोइ kana लेबाक असि पालमबने बीजेपी लेड गवर्नमेंट लाक्ट्रिंग ममंग द इनोवेटिव ओइबा लेखांको लेरमदे आइके सब मिनिस्टर न मखाता न हाई ngasi लॉन्च तौरबे स्कीम असि एसआरडी मिनिस्ट्री की मखाता लुपा करोड़ कुनमरी लाख मरफुद्रा तरुक लोम सैंक्शन तौरक्तुन टेक्निकल इनोवेटिव आइडियाज की हगलोइन नमहाई रुइसिक बनोबा एजुकेशन सिस्टम पुरकनब होनबने तेलबा मतम असिदा बीजेपी लीड गवर्नमेंट न मियाम द हक्तिना लेंगा की स्कीम के आगे खोदोंग चापा फंगन बंगमखरे प्लानिंग डिपार्टमेंट द लुपा करोड़ कुंट्रा हापतना स्टार्टअप स्कीम की मखाता एंटरप्रेन्योर के पथोक बंगमखरे थौरमदुदा सरुग याकिबा एजुकेशन मिनिस्टर एस राजन हाई मणिपुर गवर्नमेंट लिसिंग तरागा पंदा हौदोकिबा स्कूल फगत हंसी मिशन की मनुंग चना कोविड-19 पेंडेमिक मनुंगदा एजुकेशन एस अमदी हायर एजुकेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट की मखाता लेबा स्कूल कॉलेजिंग ऑनलाइन क्लास माइपांगना पांगथोक्तुना लागले लेंगा की स्कूल कॉलेजिंग द महिरोइ सिंह एनरोलमेंट तौबगी चांग मसिंग हेंगलगली लाइरबगी पानखै मखादा लेबा महिरोइसना ऑनलाइन क्लास द सरुग याबा ngamnanaba लेंगाना लुपा करोड़ अधि कायथोक्तुना मोबाइल फोन अमदि टैबलेट नसिंगबा यंथोपगी थबक चथबा हावरखरे आइहे ngasi launch तौरिबा स्टार एजुकेशन मणिपुर असना एजुकेशन सिस्टम द क्वालिटी एजुकेशन पुरकनबा पांबै अमा ओइरगनि आइहे नागालंबरोम द स्टेट असिदा फबल लुसिंगबा लेरमदबन लमदबासी कानबा मपुंग फाना फंगलमद्री सब मिनिस्टर सेंटर दगी स्टेट असिदा होकिबा चाही सिंग द थादरकिबा यामलबा सनफम सिंग निंगथिना सिजनरमदबदगे स्टेट असिंग असि फबल साखुटपा ngamdabani हन सब मिनिस्टर एन बिरेन फंगदोखरे वाफम असिंग असि वांगोइगी चिंगु खोयुम सिदाबा अफानबा कैरुंगहनबा अपानबी कैरुंगहनबी अमदि चिंगु खोयुम सिदाबा इमोइनो अहोंग चावबा मदि इमोइनो अहोंग चावबीगी नौना साबा संगलन संगाबगी थोरम दा हाइकेबरे थौरमदुदा भंग मखतारादुना स्टेट असिदा फबल लुसिंगबा लाइरमदबन सेंटरना हौकिबा सही उम्बुद्रा रोम असिदा यामलबा सेनफुंग क्या थादरगलबसु निंगथिना सिजनरमदबना बियामना लमदम असिगा कानबा मपुंग फाना फंगलमद्रे अदब हौकिबा सही मरी रोम असिदा बीजेपी न लुसिंगबा लेंगा असिल लाकपदगे सेंटर दगी थादरकिबा सनफम सिंग कांगलोन चुमना सिनदुन अहोंगबा क्या पुरकबा ngamle आइहे प्रमोशन की मतंग द खनगदबा मिफम अमा पांगथोलगने चालीबा सही 2021 की फेब्रुआरी थादा प्राइमरी टू ग्रेजुएट टीचर प्रमोशन की तबक डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एस द एसी और सिंग पिसिन की अदुग अपॉइंटमेंट लिसिंग अनि तरा नत्रगना ममांग दलेबा ओजा सिंग मिफम अमा लाकलेबा अक्टोबर की तांग तरा के मपन की पुंग अमा तापा मतम द काइसाम थोंग मॉडल हाई स्कूल द पांगथोलगनी आइना ग्रेजुएट टीचर प्रमोशन डिमांड कमिटी मणिपुर न थोकपा चेरोलमन आइरे चेरोल दुर्मकाताना हाई मिफम मसिदा कमिटी असन संचलकलिबा प्रमोशन की हौजि कोरिबा फिबम मबदे अथुबम मतम द प्रमोशन फंगनदबा कुमना कानागने मरमदुना मरि नेनबो ओजासिन मतम चन लाकबिदुना मिफम मसिदा सरुग याबियु आइरे किडनी अनिमक फेल ओरबी अर्मदा सेल की मतेंग पांखरे लमदम सिगे अवा अना नंगलबा सिंग अमदि तोला तारबा सिंग द लाइक माइंडेड ग्रुप एलएमजी मणिपुर न लेफ्टना तेंगबांग लकपक सरुक मोइना मसागे किडनी अनिमक फेल ओइबदगे अवाफम द तारबी नंबोल नौरेम अवांग लेकाई 1 नंबर 13 द लेबी नौरेम आर्मा माफोरोइबा एन अमर मितै की अना लायिंग द मतेंग ओइनरबा ngasi एलएमजी मणिपुर न लुपा लिसिंग कुन तेंगबांगरे ngasi के तेंगबांग खोंगसित अतु द ग्रुप असि के एडवाइजर वांगकेम स सिएमजाई सोबिदा मोंगजम सेक्रेटरी सोरोखाइबम ओजेट असिस्टेंट सेक्रेटरी निंगोंबम ओंबिरानी बाला लैमा पब्लिसिटी सेक्रेटरी राकेश नावरेम ट्रेजरर संजोय चोंगथमपति सलाम भाउसनी नंबर ओइबा मेंबर क्याना सरव्याके कुमजा लिसिंग अनि तरागा मपन द चंडीगढ़ द लैबा पीजी हॉस्टल द अम्ब्रागी अपोकपा ममादगी किडनी नामा सिनबदगी हक्सांग फिबुम खरा फगलगलबसु डायलिसिस तौबा मदे चंडीगढ़ चेकअप तौबा चटपद सेल का हेन चंगबना अवाबा के मेंगदरे आइबा पाउ फंगदगे एलएमजी ngasi की तेंगबांग असि पांगबनी हन ग्रुप असि के सेक्रेटरी एस ओसिदा फंगदोके मरगसी द हाउसिंग हैकी ममंग द फंगखिप पाउदा ngasi मणिपुर द कोविड-19 मियोइ मरफुगनि पान पॉजिटिव ओइबा थेंनाखरे
loinana laichut asidagi mi ani da laikidre ngasi laikidaba mi ani asi tharaga COVID-19 na chen ke ba Manipur ge apunba masing lising amaka sanipan marhudra manga yaugre makha tarakpa atopa paujel next agi itihas hangkan yangsi afafat khangna khong thangse Manipur da laimendari ba tongan ba frup singi marung da margoina medai haiba frup asidi aki amau phizet laiteng da ngaujaba frup amasone nongmagi lep palitan hengalakli ba posai gi mamal adu da khang bangam draba lairaba misam praja sing gi nongmagi chak chaba asigi khanba da sengna atopa chakhu thorong gi wakal khan bangam dre kari dawraga ngasi chara heloi dage kari thabuk su ga dage haiba asina lining hoidona leire tasengna Manipur economy da kham thengna fatraba soksilaba lamdam ama oire sel tongi phifam da sathina soksilaba lamdam asida nakoina aki amau ithak irangi lamda hena khumang soksin naba ekhoi dagi chawat khraba ekhoina mami phabu lamba phangdraba lebak kya gi matou tamnanaba akan banongsit amasu humlagle akhoi gi wakal mafung fatrame khalgliba naharul sing marwaida pakhanglai sabe singna humjalakliba nongsit adu da ngaure madugi tantha da pakhanglai sabe singna malang da jago isare madangasi da mitai singki oina khwaidagi lebak thibade mafung mari faraba masagi afafuta wakal khanthaba ngamlaba marwaina nupi singna mapal lamgi ithak irang da tautuna masage maramdamgi manat ki wangbada miyam tingpa mafam lambi sarok bazar da thorak pasine mawana ubidagi auraga inkhalibi nupi macha sine iramdamgi fijet laiteng tung oina ramlaka jeans kongrau amadi tumbada chet chagadaba warmer dress pirol sing set chadula lambi sarok da thokna ragle phanek set nupi macha sing lambi sarok da uraktre masia fa chakut pagi khodam nate frup amagi tungi marai bag lepada frup amagi nupi oibising ki chawrba thodang lai madangasi da malem sin bathunga phawrba ne foliana mangonda afaba ima amapiu prithibi choi toge aiduna haikeba ningsing bakana gane mafung mari faraba afafata wakal khanthaba ngamlaba nupi singna miyam tinba mafamda masage sadong uthoklaga lemba henbagi sanabi gumna amalak libasi lamda masage purba sigi afabani aibangam loi masigi sanabi si miyam hupna thingopana malemda laiminari ba frup singi mitai jati kalhobangam gane nataduna mana pamba aning mamongda sathagi pataragade hingminari ba frup mayam sidagi midai jati fida lairaroi ifai puna masa masu singi thambiramba tanglaba mamal naitraba khudoladu masa masu singi haktakta mangan takhan ki bai pasi asengba chakot phagi khudam nate aihoi gi hauki bitihas sangkan yengsi afafata khangna khong thanglase tangkhol nagarlong ki hanagi president Hoffinson e Simre yang nomor ebam yoi taraga mari ngasi BJP da yaukre election mayada miyambo nungsiba sabasing miyamna MLA oina thagtpirakkanu minister Assembly Mikal Daxila Pagaloina tongan ba political party kya gi marwai ba mioi BJP da yaru pagi manung chananga se tangkul nagar longi anagi president oramba Hoffinson e Simre yaw na marwai ba tangkul nagar longi mioi taraga mari BJP Manipur Pradesh da yawre loina na makoi ba ngasi Imphal gi ni type chutek ta laiba BJP gi Thambal Sanglen the minister and Biren amadi party ki president e Sardana Hoffinson amadi maki loina na BJP da yawru club tangkul nagar longi marwai ba mioi taramari da BJP ki thambal yekba topi upiduna amadi lengyan pi janbidon arok te amna okre ngasi ki thoromatu gamari lainana wangangla duna chief minister en Biren na phangdoki badi assembly election pangthokada ba tha taruk khak tangairaba matam basida election mayada miyam bunuksi ba sabak kya mire point chongthorok diba ase border oriba miyam na MLA oina sungtha thagtpirakkanu aige maka tarakba atop pau amadana lotuna thamlamba khulai kya Assam Rifles na fagat Sanafati district ki manung channa khullam village da khojukulai kya losin tuna thamle aibaki chap chaba pau phangbadagi kungani thoi suba sector Assam Rifles IGAR is ki makada hokiba October 12 ki numidang da mafam adu thamjinduna thiba hombagi thabak chathabada khulai viber lup singa losin tuna thamlamba khojukulai kya fagat pangamle aire pagalaba khulai singa dudi Kenwood transceiver set ama detonator ka konana hand grenade ama KG homrom number IED 9mm ki nongwai maru tara 7.62 mm ki maru round tara gan thoi phang bangam ki haire Assam Rifles ki kangbu atun namit adu ki nabidang pungni parnom taba matamda khullam bilas ta thongki khuladu question thamlaba matung ta thibom bagi thabak jathake ahing nongye matung khara helakpa do ta mafam adu dalal haulob amagi keder sin singnaba khara no nongbai kapsalake tungdana kalani makta khut anduna nongbai kapke lalo basing adu amambagi khodong chapalok tuna mafam adu thadok tuna chenke Makatana Assam Rifles ki kambu atana thei pom bagi tabak chathabada khosu khulai sing adu phang bangam khibani aire makatarakba atopa pau amadana Afghanistan ki Kandahar da bombo khaipada sikhiba nifuga taret chure
IS na ni claim tawkhre ngarang Afghanistan ki Kandahar province da laiba lai khurumpam amata miyapna Muslim sing ki irai numit ki lai khurum naring da lai chang adu ki gate amade lai khurumpam da bom sem bakhayan don attack tawkhibada sikhiba nifuga tare chore umpura romna sokpa de gi lekanare asok pasing adu ki manung da fibam luba kya yawi aire tawdoga da United Nations Security Council amade malem ke leba kyan akan bamaung da condemn tawba loina da thawga da bo yamna minungsi laitaba miyabe gi sajat nate aigre Amarom da etegadu Islamic State ki lalo busing da sathakibani aina claim tawkhre Amarom da leibak adu da sasan tawriba Taliban sarkar na tawdo kadu da chena basing athugu da phagatu na madik chaba serak pigani aigre Kerala da akan banong na red alert law thokre Kerala da akan banong da mafam kya da chawna awabam yoknare electricity amadi traffic da chawna akaiba thokle akot mafam da leibasing ising thumjan kibadagi NDRF nami kanbagi tabak sathari Wairagli Fibam as the state education district magada red alert law thokre aroibada content sing asigi maruba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba punamak pathaga sari channel asina tomda kanarabade subscribe to bidribas na subscribe to birmoloina like and share to sukawi kan punamak po amaka na thaga sari